Jaya prana kanyekan punika dane Nyoman Jaya Prana sida ngantenan liat dewa daging patitis iya dosane kekantenan oleh dane Nyoman Jaya Prana nenten wenten kekalih wantah nungel wiyati ngadonan kanyo bajang sanesida kekantenan oleh dane Jaya Prana nenten wenten tios be anak istri dahaten listuayu kantun bajang dahat ayu mahkotami yaning rerehan wiyakti jegeg nyane jeg dan wenten sae tur maning dahating mau tamu kewentenan anake bajang punika jegegetan pendak rati iya dong Dewa Ratu kelistuayewan anak bajang punika tan penah sekadi Sangyang Rati tumen jani
sampun Nyoman Jaya Prana ngaton anake Bajang Jegeg punika medhu ring sejeroning manah bingung kuwi ati mangaton anak tanyo rasana rukduk kuwi ati ri sejeroning ati Nyoman Jaya Prana ri sampune ngemangihin anak Bajang dadi manang lingelung paling medhu raris manah dane Nyoman Jaya Prana sekadi tenje karwan paling raris manah ipun mewah dane mareng cipta mapan bingung paling dane Nyoman Jaya Prana ora risten keni antuk mikayun iya teng manahin punapi antuk tani ma paridabdab ken sajeroning cidau dane Nyoman Jaya Prana yening kene unduke men jani kengkenang di ban ngabedaya pangajo sidang sejeroning manah dane kengkenang dek yani ban ma pridabdab apang sidotu makatan anake Bajang tu kadi punika manah dane dadi metu sampun kasusupin dening Sang Hyang Semarau medhu raris binal tane pejalane ngetut buri
pesangke malih rarestane Nyoman Jaya Prana ngelanturang sajeroning pamargi rasa ngetut kadi punika liadane wanta kaulengan yakti ri sejroning paritatas dan lempas malih wanta asiki ketujuh ring anak bajang punika ring anak kanio puniku saning awasana yang tungil yakti tatuak tane Nyoman Jaya Prana mapan anak bajang punika sida ngewedwang Sangyang Semarau ri sajeroning redayan dane rarestane rasa kirang paridabdab dane Nyoman Jaya Prana yen turah kadi mangkine baos malu-malu kucing nang sekang yate nampekin anak bajang punika nyaru kade paling maka cikna doi Nyoman Jaya Prana tangkahnen ruptu raosne kebilbel sekadi anak paling nyaru-nyaru raris nang sekin Ratu Hayu nawa gede tiang daging rawos tane Nyoman Jaya Prana ada nak nawagan titiang jero anak jege dados ke titiang mangkin iki ametake kaki punika atur dane Cerahkan tingkap. Yes.